West Ankole butandikire huru yo kugaruraho obuteeka obw'eby'eshongoro ebyokuramya ahi beteranire Archbishop Makrista Chogera omu district ya Shema rero amakanisa gakatandika okuhayana. Omukugaruraho eki Bishop akirabize omukakoryo ak'empaka ahi omurushema obusabadikoni bwa Kabwohe Rwabutura hamwe na kizoba nebo basingire. Banza tumanyire ngo eby'eshongoro byo kweshongora mu bakazi butura biriyo konka butura bibandami. Nesima Bishop abwekyo kandi ngira ngo kabakurushitayo bagumize mu babiteke mamani erizina lya Mukama lyongere kuhimbisibwa. Abakirampakezi bagambire byingi ebibarebire hamwe n'ebibegire. Iziryomu abantu bine drama, abantu bine music. Nda kusima munonga Mukama habwizoberi kandi okusima munonga omureberezi witu wa West Ankole. Omurango ogu batireho n'emizano mingi erikwegesa ahijjo gitumwebaze owa Kabwohe asingire omukuzana emizano omubashija bito obusabadikoni obwa kizoba hamwe na Kabwohe nibwo barajwekera abandi ahabureberezi. Ende Sheikh Abdulatif abwa TV West omurushema.